Vjerovali ili ne, braće i sestre? Sve ono što se nama nameće kao neki progres, kao nešto što je mnogo važno za čovječanstvo, kao nešto što je svima nama potrebno i što se radi i preduzima radi našeg dobra, radi naše koristi, blagostanja, kako se sve to lijepo pakuje. Zvuči ovako malo pretjerano, ali vjerujte da je tako. Sve za cilj ima da nas odvoji od crkve. Ali ono što smo večeras htjeli da istaknemo, a mnogo je važno jer je aktualno, a i opasno, da nas odvoji od sveštenstva. I od episkopa, to je mnogo važno. Zašto ovo govorimo? Zašto smo zapravo i krenuli s ovom temom? Iako je ona mnogo važna, ali nešto nas je podstaklo da je, eto večeras, podijelimo sa vama, iako smo po nekom pravilu trebali da govorimo o nedelji mitara i fariseja, jer danas smo u njoj, ona je mnogo važna, ali eto ga ćemo toku nedelje da obratimo pažnju na ono što Gospod ističe, na jedan opet drugi problem u duhovnom životu. Dakle, zašto smo se ove teme dotakli? Zato što smo primijetili da mnoga naša braća i sestre nemaju ni minimalno znanje, imaju dobru namjeru, nego minimalno znanje o ulozi sveštenstva i neophodnosti da se sa njim bude u vezi. Prije neko večer čuli smo jedan naš brat koji kaže da on uopšte nije znao, pazite to, čovjek nije, da kažemo, isključen, pluje, kreće se, ima neki odnos prema crkvi, slavi, voli našu crkvu, ali pazite kako je to neznanje, strašno, užasno neznanje. A prolazi neprimjećeno. Mi se vrlo često zanesemo nekim temama, pa vrlo često i mi u crkvi, vjerujte, zanesemo se nekim temama, pa se to razvija i potpuno se udaljimo od naroda. Što više razvijamo te teme, narod ih sve manje razumije. Nama se čini da smo unaprijedili crkvenu misao, nama se čini da je stanje poboljšano, da je veća mogućnost za prosvećenje kad ono, evo ti ga simptom, vrlo važan simptom. Brat koji kaže da nije znao da je u našoj crkvi uopšte moguće razgovarati sa sveštenikom na neke teme iz života i da je uz njegovu pomoć moguće rešavati iste probleme. On je to iskreno onako ispovjedio. Vidite, taj pritisak, mi smo samo naveli onaj fizički pritisak koji je danas aktuelan, ali postoji oni mnogo opasniji pritisci, nevidljivi, bešumni, a po dejstvu vrlo razorni. On je formirao mnjenje, a pod pritiskom opšteg mnjenja, da je pop, kako narod posprdno naziva sveštenike, mada to pop možemo prevesti kao pastir ovaca pravoslavnih, ali sigurno da dobra većina ne govori to u tom kontekstu, nego onako posprdno, da sveštenik, eto, jedino što može jeste da obavi neke radnje po mogućnosti što kraće i da on ima neki svoj posao u crkvi, to je prosto njegova profesija, znate. Da može da pomogne u nekim krizama, posebno duhovnim krizama, da može da pomogne, recimo, ako se čovjek ili neko od članova porodice, može to biti žena ili
djeca, roditelji, nalazi u nekoj psihičkoj krizi i u nekoj fizičkoj bolesti, oni za to uopšte nisu znali. I onda probleme rešavamo, tu vrstu problema rešavamo kod onih koji nisu članovi crkve, kod raznih iscijelitelja, raznih terapeuta, vračara, astrologa, ekstrasensa, gurua i ljudi koji uopšte ne pripadaju našoj vjeri i crkvi, misleći da oni eto mogu da nam pomognu. A sveštenik, a on uopšte nije za to. On samo dođe jednom godišnje, prereže kolač, malo ga zalije i idemo dalje. Ili malo vodicu osvešta se kojom mi na kraju kraja ne znam ni šta da radimo. A istrebnika nam molitve čitaju ljudi koji uopšte nisu sveštenici. I to je, braćo i sestre, prisutno u narodu. Vrlo često čujemo na ispovijesti. Ljudi govore iskreno, to je naš narod, oni su tu, imaju dobru namjeru, ovo govorimo da biste znali, možda vi to znate, možda i ne znate, koliko je neznanje. Ljudi uopšte ne znaju da postoji mogućnost da se čovjek ispovijedi, da dođe kod sveštenika i da se ispovijedi. Da može da primi blagoslov i da primi razrešnu molitvu i razrešni blagoslov, da ga sveštenik, odnosno moćna desnica Gospodnja, ali preko sveštenika oslobodi bremena grijeha. Da ako đavo uđe u nekoga od naših, a znate, mnogo je našeg naroda đavo ima, mnogo, braći i sestre, to se ne vidi napolju, jer to je prostor koji je kreiran po demonskim mjerilima. Kako ćemo đavole viđati, recimo, u tim noćnim klubovima? A kako ćeš đavole tamo da primitiš kad je to sve đavo ima? Uzmi jednoga od njih, bilo koga. Uzmi ga u trenutku kad se kreće u onom ritmu. Uzmi ga, ili ako ne možeš da ga uzmeš, uradimo to onako u Photoshopu, što bi se rekao. Uzmi ga i stavi ga u prostor hrama. Ono kretanje i ponašanje koje ima u noćnom klubu ili na tim maskembalima i stavi ga u prostor liturgije. I bit će ti jasno, ponaša se i kreće se kao đavo imani. Ali u crkvi mi znamo čemu se radi. Čovjek koji je pokretan djelovanjem demonskih energija. Vi znate da u hramu na molitve sveštenika, preko kojih se projavljuje sila Hristova, demon, braće i sestre, plače, skviči i projavljuje se preko čovječijeg tijela, znate, neobično ponašanje. Recimo, zna čovjek da skoči, odjednom da se nađe na onom tamo ćošku. Ako sveštenik čita molitvu, uzmimo da je ovo hram, imaju posebne molitve koje samo sveštenici mogu da čitaju, a i među sveštenicima, ne bilo koji sveštenici, nego samo oni koji su svjesni svoje ništavnosti. Te molitve vrlo opasno da čitaju gordi sveštenici. Mada gordi sveštenici obično ne čitaju takve molitve, a oni koji ih čitaju poslije toga ulaze u psihičke probleme. Smireni sveštenici,
Ako čitam molitvu sa ovog mjesta, a u ovom prostoru je đavoimani čovjek, on može da skače po ovom prostoru, braći i sestre, bukvalno, i to velikom brzinom, brzinom koju ne može da postigne po svojim prirodnim sposobnostima, ne, nego nošen demonskom energijom, vidno uznemiren i pod dejstvom tih molitava, odnosno blagodati koja se preko molitava izliva, sile se povlači. I ljudsko biće opterećeno silom protivnika Božijeg i protivnika našeg vraća se u normalno, mirno stanje. Takve situacije vrlo često imamo u našem Ostrogu, jer blagodat svetog Vasilija Ostroškog posebno djeluje na đavoimane ljude. Međutim, u svijetu ta sila koja se itekako projavljuje ne može biti primijećena, niti možemo uspostaviti dijagnozu koju imamo u crkvi. Zato pritisak ovoga svijeta, braćo i sestre, posebno se projavljuje, na to obratite pažnju, u formiranju, odnosno u sprečavanju formiranja našeg odnosa prema sveštenstvu.